siyabonga abantu bedlakadla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedlakadla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedlakadla media. Siyabacelela ukuthi ke idlakadla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenze ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngendlakadla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu.